President William Ruto ni atongoretie muingi uhandi-ini wa miti kuria nyitanire na arutwo a thukuru wa muthingi wa State House muthiini wa maria maturigiceirie na ni eranire kwihotora gwa bururi gukinyaniria itanya ria miti bilioni 5 ugikinya mwaka wa 2032. Tunawaomba Wakenya wote, kila mmoja wetu aende katika shule amesomea, atusaidie kupanda miti katika mashule yetu. Tukiwa tunapanda miti vile vile katika sehemu zile zingine zote ambazo tumekubaliana tutapanda miti. Detweri ekidiritwo ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura uria ugite gukinyiria riu bururi ni uhotete kuhanda miti bilioni 1. Zaidi ya miti bilioni 1.06 imeweza kupandwa, na ili kuweza kuwafikia lengo la kupanda miti bilioni 15 kulingana na ruwaza ya Mheshimiwa Rais. Atongoria angi a thirikari ni matongoretie mihango ya uhandi wa miti kundu gutiganite kuria kaunti-ini ya Nyandarua. Mihango eno etongoretio ni Minister wa Ugendi Rebecca Miano. Muthenya wa umuthi utengetwo ni thirikari, andu othe maumire mahande miti, na thimu ya mwaka uyu ni kuhanda miti ya matunda, tondu twahanda miti ya matunda ciana citu ni ikugia na matunda ma kuria, magie na afya, na tukugia na benefit maita meri. That is why today's call of Kurudi Primo, returning to our roots, resonates deeply with the spirits of continuity, legacy and responsibility. Othe aya makihinyiriria bata wa kuhanda miti na kumiramata, na makiria kuhanda miti ya matunda mathukuru-ini. Kwa muhano maembe, na ni wahanda miti 5 miti 10, maembe macio iembe rigurwo ciringi 17 to niguo turagurirwo. Muti ni waciara maembe 100 wina mbeca cigana. Gukorwo miti ya matunda ni serve purposes nyingi makiria muno thiini wa diet ya ciana citu, nigetha ona ciana citu cio na miti ikamenya kweli iyo miti ina benefits nyingi. Ni turasisita muno ciana cihande miti, citeithie kuhanda miti, tondu manyita culture ya kuhanda miti, ona mo macukuru no maguthie na mbere na kuhanda miti kuria mako magithie, na ni magucoka kinya mahote ona guteithia aciari in the backyard cio mako makihanda miti. Tariu ni twajiriirie a project ya ku make sure ni twahanda miti along the boundaries, miti ya matunda, indigenous trees, exotic trees, na ni I will encourage all Kenyans, ugienda muti wa medicinal oro uriko, come to us, nitugukuonia. Uhandi wa miti ni njira imwe ya kurua na mathina maria maraumana na ucenjia wa riera. Gerifotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.